Kaunti ya Naikuru ni mwe wa kaunti iria utonga munene wa ugendi na iganda bururi-ini na kuria ikoragwo ikirahira nyanjara citiganite cia kuguciriria agendi. This county is full of all that you are looking for in tourism. We have 11 sub-counties and every sub-county has its uniqueness. Na niguo kuhura njeki ugendi wonjoria undu umwe na kwendia utonga wa kaunti bururi-ini na nja ya bururi, gavana wa Naikuru Kinyanjui ni ekirite kirore mawatho manamo kwarahura honge ici thutha wa mawatho maya kuhitukio ni bunge ya Naikuru. You don't want to be an SME from year 1, year 10, year 20, year 30, you remain an SME. And I must say this is really one area that we really want to work on. That you don't start as a cobbler or a guy making furniture by the roadside and 20-30 years later you are in the very same place where you started. Watho wa wonjoria niguo trade bill ugitanyo kurehe hamwe uge wa igithia othe hari utungi wa mawatho ma wonjoria kaunti-ini. Cooperative Revolving Fund Bill ikiguna ikundi hari kwamukira ngombo itari marihi ma njoherera ta uria MCA Peter Bayena uria ni munini wa mwikarĩrĩgĩti wa kamiti ya wonjoria bunge-ini ya Naikuru aratariria. Tuka gwikira wira governor agisaina sheria inya iria tuko tukirutira wira ta miaka iri bunge na tuka guciona ya mbere ni ogendi ireto trade bill, yani ira propose guthondeka kindu gitagwo investment board kana group weho ukorwo igicurika uhoro wa wonjoria Naikuru, andu meho metho maikarage hau gwiciria atiriri niki tungika ku attract andu moke monjoria Naikuru na njira njega na mubango. Kuringana na MCA Daktari Peter Bae, kuri na bodi cia utongoria igukorwo ikiumbwo niguo gukinyaniria utongoria na uramati wa kigina. Ni mawatho mamukiritwo ni igithia kaunti-ini ya Naikuru makiuga kwa ihinda ruhonge rwa wonjoria rutikoretwo na watho wa kuramata na makiria mutaratara wa kurehe hamwe woni wa anyititemi matiganite honge-ini ici. Ari maciria macio mothe ri heturandikithia bodi iria cikurugamirira na uria turuga ni riri ni ati turenda andu anini muno wa thirikari no aingi anja, yani andu aria mako ogo ni andu agendi ene mikawa meho bodi ni ya ugendi ya marketing ene mikawa matua operators na ki niguo makahota kurehe idea icio mena cio kuria njari mairehe thiini undu cingiandikwo undu cingiuka mauge ni marenda na undu ucio rute wira. Muingi wa Naikuru riu ugeterera gutungwo kwa mawatho ma kuramata utongoria wa bodi na kigina undu umwe na kuigwo kiheri-ini gwa kigina ni thirikari ya Naikuru mbere yao magunikite na mawatho maya meru. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.